babu de darsu en dambugal ɗimmal darsu arano on eno yewta en attawbatu fi tuubu buye. musidɓe julɓe, ibnu adama wona yo jooɗude bakkatuji makko ɗin. bakkatu wona manankum, bakkatu wona keeye, bakkatu wona ko jooɗodete. ɓalal ulama o jomiraɓe gande ɓe wi, si wiyama jomiraɓe gande wona janguɓe droit ma science, ko jomiraɓe gande diine islam janguɓe fiqh e tawhidi alqur'ana. ɓe wi attawbatu ko wiyete tuubu buye wajibatun ko waɗɗi ɗum min kulle dambe ni morde kala bakkatu janowo, bakkatu togosowo, ñaari dane e ɓale hunde moƴƴana ndomi foppu ñama e ndomi. donc bakkatu jano e togoso foppu jomiraɓe gande ɓe wi no waɗɗinde tuuɓe. fen kanatil ma'asiya, si laatike geddi mi mana si laatike geddi ɗin yeddande Allah ko yedda ko baynal abdi wa baynallah ta'ala, ko hakkunde jiya ɗon e Allah tedduɗo towuɗo. si tawi laatike bakka toon ko hakkunde on tigi e Allah, masalan himo sali juulude, masalan himo sali horude, masalan himo yari beere, ɗum ɗo wona hakkunde makko e goɗɗo, ko hakkunde makko e Allah. o tuusa goto ɗo, o toña goto ɗo. la tata'allaq, tawa bakka toon yowitaki bi haqqi adamiyin e haqqi ibnu adama. haray o bakkatu ɗon falaha salasatu shurutin, no wodanimo haray sartiji tati. ahaduha goto e sartiji ɗin arano on an yuɓɓuli akkonde o ɓoroto o iwa anil ma'asiyati e gejji ɗin. ɗum woni premier bi, mana nde o accitata yargol beere nden, ma nde o tokkitoto e julde nden, ma nde o tokkitoto e korka kan, ko ɗum woni ɓoragol iwa e bakkato. wasani ɗimmon ɗum an yandama nde o ninsata ala fi'li ha e dow golle ko golluno kon on bakkatu ɗo. o jooɗo o ninsa ko fi hon ɗum o wonno yarande beere, o jooɗo o ninsa ko fi hon ɗum waɗi o ala jaɓude juulude, ko ɗum woni ninsugol ngol. wa salisu tataɓum ɗum an yazima nde o fiɓata ka ɓernde makko alla yauda nde o ruttotako ilayha faade e bakkatu on abadan. fa in fugida si wasama ahadu salasati gotel e ɗi sartiji ɗo tati, haare lamtasi ha tawbatuhu waray tuubu wiye makkon sellal. hay so tawi woni o tuubi en jaaɓi o tuubi, kono tawa o tuubu wiye makkon sellali, tuubu wiye makkon ƴettata ta Allah. tuubu wiye wona haɓɓugol haɓɓere goro naɓa ka juulirde inna wa haray mi tuubi, wona ɗum. wen kanata si laatiki almasiyatu gejji ɗin bi mana bakka toon tata'allaqu ko yowitiɗo bi adamiyin e adama yankejo. masalan bakkatu on ko nguyka, ɗum ɗon ko bakkatu wonɗo hakkunde ma e mo wujjuɗa on, ma ko zina, ɗum ɗon kadi ko ɓeygu mo jokkuɗa on, ma ɗum ɓiɗɗo mo jokkuɗa on, ma ko fenande ɗon komo fenuɗa hoore mum on, ma ko ñoore ɗon ko kadi komo wonɗa ño'ude on. andi ɗo na hakkunde ma Allah, ko hakkunde ma e adama yankejo. haray fa shurutu ha sarti o ɗon arba'atun ko nayi. hadihi salasa ɗiɗa tati ɗi kontuɗen surutuji ɗi tuubirta ɗin wonɗi ɗin hakkunde ma bakkatu wonɗo hakkunde ma e Allah, a gollay ɗin ɗon tati, mana ɓoroɗa e ñoore nden, ɓoroɗa e zina on, ɓoroɗa e fenande nden. si tawi woni ɗum ɗon feƴƴi ninsa ko fi won ɗum hari an a fenay hoore yimɓe ɓen, a ño'a yimɓe ɓen, ma a waɗa e zina, ma a wujje. si ɗum ɗon feƴƴi anniyoɗa wonde manna a watata, ninsa ko tawno ko a feƴƴi anniyoɗa a watata. ɗiɗo tati toujours a complétay ɗiɗo. si tawi bakka toon ko hakkunde ma e Allah, lanni ko ɗi tati landoɗa. tawi wona hakkunde ma Allah, ko hakkunde ma ibnu adama, waɗa ɗiɗo tati ha gasa. naya ɓum ɗum wa an yabura e nde woɗɗitoto e nde pottitoto min sahibiha immorde joom bakkatu on. fa in kanat si laatike malan ko jawdi, mi mana hari ko wujjowo maari ko jatto aw nahawa huma ko nandi, sa tawi ɗum raddahu ilay, haray ko yo junnutu ɗum ɗo mo wonno wujude on. ɗon noon explication hino landi ɗon. masalan si tawi no woni mo wujjuɗa on maayi, ma mo jattuɗa on maayi, maahi ɗon e leydi e leyɗele woɗɗodirɗe sertuɗe anda adresse makko fe a humpitotako mo, haray ko ya ƴettu jawle maɗa ɗen itta sadaka embere ko annduɗa kon hiɗa wujji ɓe ma hiɗa jatti ɓe, anniyoɗa yo baraji ɗin hootanɓe. si tawi noon on yiiday, kono sa yehi a déclari e nele komin wujjunoma ɗi a dammi nde a ñande, ma komin wujjunoma honno en bonnuno ko ɗum woni coffre-fort ma on, ma biffe ma on wujji ɗi e mbuɗi nde a ñande. haray so tawi woni so andi so déclari ɗum ɗon wona e nambara ɓeydo, haɗa jomiraɓe gande ɓen no waɗi hikma
ko yo ƴettu jawdi embire ndi o anndi ndin o wujji oya o jonna goɗɗo yaha jonna no yalankaare hara wala naalimo ko mbo jonnuma ƴette yahe jonne haray wokoymi jonne ndi ɗo jawdi ko alda e wolgol jonnu ɗon o anniyo ko nguyka kan ma ko jattande nde woni ko natti wallahu ala wa alam. wa in kanat silatiki hadda ɗadfin mbimana ko hiddi fenande mbimana o fenu e hoore oya ma o toñumo ma o ñu'umo andi ɗum ɗo wona goɗɗum ƴettete jonnite wona hawa e ko nantata ɗum makkanahu hara hino newanimo minhu immorde e muɗum aw talaba afan makkanahu minhu mbimana ko yo yahu o newino ɗum ɗon makkanahu ko yo newi nden hunde ɗon minhu immorde e mo wonno toñude on aw talaba ma o ɗaɓɓa afwahu yaafuye makko on mbimana si tawi kon ɗum woni newi ngolngol aɗa goy siɗa wowno jindude bonna mo inde yalta wona moƴƴinowo mo inde kala ka rewɗa bonnuɗa mo inde nden yalta moƴƴinamo inde ko ɗum woni newi ngolngol ko wiyete aw ɗaɓɓugol yaafuye mo mbimana a toñumo e a yennumo ma ɗum a toñumo yaha ene ko min wi'unoma hunde kaari kono mi torikema yaafola wa in kanat silatike gaybatan ko ñoore istahallahu minha haray ko yo dagin oya immorde ko ɗum woni e nden ñoore mbimana kala ka o yahuno o ñoyi ɓeya o ñoyi oya o yiltito kadi fo komi wino on kon kaari no wi ko ñoore nani wona gonga wa yajibu no waɗɗi hen ye tuuba nde o tuubata min jamii dunubi immorde dendanangal bakkatuji ɗin fa in taaba so tuubi min mbawdi ha yoga e majji so hataray no selli tawbatu tuubu bu yebere ɗi o tuubi ɗin inda ahalil haq jon nokku ka joomiraɓe goonga ɓen min dalika dambi immorde on ɗon bakkatu mi mana sahataray selli tawbatuhu tuububu e makko inda ahalil haqqi nokku ko ɗum woni ka joomiraɓe gandal ɓen ka joomiraɓe goonga ɓen haray tuububu yen kun o tuubi kun on selli o laaɓi min dalka dambe o wi on ɗon bakkat amma bakkat wa baqa heddo ala e makko albaqi bakkatuji hedditi ɗin fii goɗɗo fenayi o wujjay o ño'a yimɓe o yaray beere o waɗay zina si tawi woni o acciti zina on few o tuubi o laɓɓini fof fii mo continue beere nden e ñoore nden haray bakkatu zina on kañum lanni haray o laaɓi o wi e ɗum ɗon haray joni ko hedditiɗi ɗin heddi wagari tazaharat gomɗi haray feeñi dalailul kitab gomɗe honno wiyete dalilaji deftere nden wa sunnati e sunna on wayimawo e fottangol al ummati hooreɓe dina ɓen ala wujubi tawba e dow waɗɗagol tuububuye on ko alda e abbagol tum wola wonde tuububuye on ko waɗɗiɗo hino ɗo qala allahu taala allah no daali ko ono yo joomiraɓe bakkat o tan jooɗode ɗi o wa tuubu tuube ruto ɗon ilallahi faade kalla jamiyana on dendangal ayyuhal mu'minuna ko ono yo gomninɓe la'allakum hino gasa noon tuflihuna on malnoyde wa qala taala ala siduto ɗum daali nokugo istahfiru rabbakum tuube insino ɗon ka joomi mon summa tuubu ilayhi refti tuubon rutto ɗon ka makko wa qala taala ala daali nokugo ya ayyuhal ladina amanu ko ono yo gomɗinɓe tuubu ilallahi tuube rutto ɗon ka allah tawbatan tuubu ye nasuhan laaɓuɗo ɓoy mi mana tuubu ɓe mo tawata on tigi no ninsi bone on emo anni kadi o yiltotakano o bi mana wona tobinkinagol wona kadi accirgol bone on fiiɓay ala moyen waɗugol mo joni ma ala doole waɗugol mo joni ma mara ngari waɗugol mo haray ɗon wonani tawbatan nasuha haray ɗon ko tubirɗa ko fiiɓa feere Allah ɗum ɗo ko dalil iwɗum ka qur'an holluɗum tububuye on ko waɗɗi ɗum wa an abi hurayrata ƴettama e aba hurayrata radiyallahu anhu قال وماك سمعت من أني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ماك والله mi wondiri Allah inni min o mo yiwɗo la astaghfirullah mi tuuba rutto insino ka Allah wa atubu ilay mi tuuba mi rutto ka makko fil yawmi e nder ñallal gotal aktara min 70 marra ɓuri laabi capanɗe jeeɗiɗi mi tuuba rutto ka makko kanko Allah nelaɗo mo anndanɗa hoore ma mara bakkat enen marɓe bakkatu musidɓe julɓe ko fiyon ɗum joɗantoɗen e nder ɗi bakkatuji tawata en waɗata astahfirullah hay laabi sappo e nder ñallal ngal soni nelaɗo maka astahfirullah wa tuubu ilay laabi capanɗe jeɗɗi e nder ñallal ngal enen ɗen hani wadde ɗum temeɗɗe jeɗɗi ɓayɗe hannde enen ɗe mari bakkatu rawa al boukhari ko imam boukhari ko filli hadise o wa anil agharri buni yasarin almuzaniyi radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayuha nnas nelaɗo make kono yo yimɓe tuubu ilallah tuube rutto ɗon ka Allah wastaghfiruhu insino ɗon ka makko fa inni min o mo yiwɗon a tuubu miɗo tuuba fil yawmi e nder ñallal 100 marra ko yata laabi temedere rawahu muslim wa an abi hamzata anas bun malik al ansari yettama e oɗo sahabajo
khadimi rasulillahi kurkadu nelaɗo ɗum mo jannguɗen fimo on ka suwar min hayati sahaba radiyallahu anhu qala o maki qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo allah o maki allahu allah afrahu himo ɓura weltorgol bi tawbati abdihi tuubu buye jiyaɗo makko on ko min ahadikum immorde goɗɗo e moɗon si tuubi afwan allahu allah afrahu himo ɓura weltorgol bi tawbati abdihi tuubu buye jiyaɗo makko tuubu ɗon min ahadikum ɓuri goɗɗo e moɗon mo andanɗa hoore ma sakata o yana ala ba'irihi e hoore mbaɓɓateri makko ndin o yana accident wa qad adallahu gomɗindin baɗɗateri makko majjira mo noon hande kadi fi ardi falatin e nder leydi burureyankori e nder leydi foore ko ɗum wiyete falatin muttafaqun alayh hadise on ko taƴaɗo mekka bi mana ɓawo ndin baɗɗateri makko o fukkike e mayri ndi majjirimo o waloɗano o fina o tawa ndi ɗon hindi dari ɓaawo o ɗaɓɓiti ha o taƴike o inni joni yo waalo haka o maayiwo ɓa o seppata o kontina o seppata o yiltito hay colum ala ɗon ko nodda faabo o inna yo waalo haka o maayiwo o fina o tawa mbaɗɗateri ndi ɗon hakke ko weltinino mbaɗɗateri ndin ko hetti kon o inna allah ko a woni maccuɗo an komi woni pullo ma am e andi feƴƴiti keerol wonde on ɗon weltiki ka awa allah no weltora jiyaɗo makko tuubuɗo bakkatu on ɓuri ko oɗa weltoto kon ndaare hiɗen jooɗo perda weltare molanande junngo allah welaye allah wa fi riwayatin li muslim no are filla e muslim wo kanelaɗo maake allahu ko allah ashaddu farahan ɓuri sattude weltare ɓuri tiiɗude weltare bi tawbati abdihi fi tuububuye jiyaɗo makko hina yatubu tuma nde on tiki tuubu ilayi faade ka makko min ahadikum di goɗɗo e mon kana laatinoɗo himo yaha himo waɗɗi ala rahilati e hoore mbaɗɗateri makko ndin mbi ardi falatin e nder leydi fooreri burureri fanfalatat kañum puccu ngun folto kañum mbaɗɗateri ndin folto min hu immorde e makko ngu doga wa alayha tawno hino e hoore mbaɗɗateri ndin taamuhu ñamete makko mo sharabu e jaram makko ran e jooɓa on fof e ersande poos on fof e kaydiji ɗin e dosieji ɗin fof tano e hoore mbamba doga mba yaada e muɗum o ɗaɓɓita ha fa aysa min ha o taƴi o fewi yitugol mba fa ata o ara shajaratan e ley leggal fantajaa o waalo fi zilliha e ley ɗowdi maggal on o ɗano o taƴike joni mo walade haka o maayo waqad aysata gomɗi o taƴike min rahilati immorde hettugol mbaɗɗateri makko ni fa baynama huwa kadhalika e nder koni kon kanko himo waali e leydi ɗowdi ɗo e nde taƴare nde o wondi ɗo e nder ko woni koye wal haal ɗo iri huwa tawa yo jaka kanko biha hino ɗo mbaɗɗateri ndin qa'imatan hindi dari indawu takko makko fa akada o jogito bi khitamiha ɓoggol mabba on summa qala refti wiya min shiddatil faray sabu tiiɗugol weltare nden na anni e yeddugol allah woni ko sabu tiiɗugol weltare nden o faljoyna he allahumma ya allah anta abdi ko awde maccuɗa on hiɗa andi ka wa ana rabbuka komi woni joomi ma jeyɗoma on ka mi weltanikema hakke ko falji wa aqta o falja ka yewtere min shiddatil faray sabu tiiɗugol weltare nden ndaare jaka e ko allah weltorta sabu tuubugol iwen e ɗi bakkatuji meɗen enen hiɗen juuɗude e majji ano yirɗon noon allah hino weltorana tuubuɗo on ko noon woniri contraire ko noon kadi o monorani o tikkirani jooɗuduɗo e bakkatu on mo tuubali on enen hiɗen dari hiɗen inna en mara bakkatu enen en bonna enen en waɗa ɗum ɗo marɗo bakkatu ɓurime en ala وعن أبي موسى جتمع أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي كجتا نبي صلى الله عليه وسلم قال ماك إن الله تعالى أن الله تودون يبسط وفنت يده جنگ مكون بالليل جمع بجمع ñande wo ñande ka tatabal jemmangal naati o fonta e jungo ngon liya tuuba musi inna haari fiyo tuubu bonnunoɗo ñallal ngal o jaɓanamo wa yabsutu ko ano noon kadi o fontirta yadaw jungo makko mo binna haari won ñalorma liya tuuba fiyo tuubu musi illayli bonnunoɗo jemma o yaafomo koni allah gerdata jemma be hatta tatulu ashamsu ha nangen fuɗa koni allah gerdata ñande be ñalande hatta tatulu ashamsu ha nangen fuɗɗiroya ge ƴellitoya min makribi ha kahirnange magge rawah muslim mi mana jemma be ñalorma be koni allah warrata ha dargal daro haray hittinen joni noon leer jemma ko allah fonti ɗon jungo ngon yo bonnuɗo ñalorma tuubu an fewdon leer hiɗa waali ka danke ma hiɗa ɗaani hiɗa hira
fewndo fontatango ñalorma ya fi youtube kala bonnunoɗo jemma an ka ñallal ɗon kadi hiɗa yimmi ukki ka hakkunde kadi bonnere kadi hiɗa bonnude an koyde toma yafeteɗa akhi. وعن ابي هريره جتما ابا هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب كلا توبو دو قبل ان تطلع الشمس ko adi nangi ƴellitorde min maghribiha ka mutirde magge taba Allahu alayhi hara Allah jabana mo tubu yara muslim mana kala tubuɗo atti o haynade mayde makko nden ko ɗum woni ko fanda par ce que naafo fuɗirgol nange ngen ka hirnange tawata buyi haray ɗum ɗon maayi si ɗum ɗon hewta bi mana ko fanda ɗo e hadise on ko laaɓi kon ko kala tubuɗo atti o haynade mayde makko nden Allah jaɓanayo tuba kala wonɗata yii mayde nden andima yayoni ko tubata ɗon on tubu wiye ɗon ko inutile. wa an abi abdirrahmani abdullahi bun amri bun umar bun al-khattabi radiyallahu anhum anin nabi ko yetta annabajo sallallahu alaihi wasallam qala bimaki inna allaha azza wa jalla no Allah tedduɗo mawɗon yaqbalu mo jaɓa tawbatal abdi tubu wiye jiyaɗon ma lam yugharghir en tant que jiyaɗon hirali fi mayde nden mi mana lego Allah jaɓanay goɗɗo tuuba buye en tant que o nangodirale mayde tuma on tigui nangodire mayde nden o nangi girbude wala malam yo gargere en tant que o girbal soni nawni ha girbi haynike mayde nden andi mayayon ko tubata ɗon haray holli tuuba buye jaɓatake jonno musidɓe julɓe an o wonɗo lan jentade an o wonɗo lan jentade e nder o oto ma wonɗo lan jentade e nder o avion ma wonɗo lan jentade e nder o bateau ma wonɗo lan jentade e nder nde juulirde ma e nder o bureau ma e nder ndu suudu ma an o waaliɗo ka danki ma no jentola ma wonɗo ka nder marche komi woliri ɗum ɗo fof ko saabu andugol lam ɓeɗo fof no jentade lan fewno ɗo est ce que hiɗa andi ko hende tuma hirata fi mayde hiɗa joɗude ɗi bakkatuji ma tubade ka an hiɗa waɗi ka haqqille ma ko tuma nawnuɗa si maya ma ko tuma nawyuɗa si maya awa joni nawyugol si maya ma nawnugol si maya ɗum foti ko wuruɗo selli ke woni tappitade nokku gotum maya watten yiili tuuben hittinen ɓa en andade nde girbanten fi mayde rawahu tirmidi wa qala o maki hadisun hasanun hadisun ko labaɗo. wa an zirri hubaysh bun hubaysh qala o maki ataytu mi arno safwana bun assalin radiyallahu anhu mi arno kawɗo sahabajo asalhu mi landimo anil masihi alal khuffain fi masgol ka hoore huffuje kon ɗum alhaali mum ko honno duwa gerdede fa qala inni ma jaa bika ya zirru ene ko honɗum woni ko adduma ko ayu zirru fa qultumi inni ibtighaul ilm komi ari kama ko ɗaɓɓugol gandal fa qala wi innal malaikata anduno malaika ɓen mi mana ɓe kanko ɗo yo landade oya ko honɗum arɗa landagol o jaabo himo andinde oya taw andinamo koye golle moƴƴi o woni andinamo baraji ko woni heɓude ɗon kon fa qala kanko araɗo landegol ka muɗum on o wi'i ha awa an o arɗo ɗaɓɓugol gandal jungo an ya andu hiɗa e hunde moƴƴere saabu innal malaikata no malaika ɓen tawda o hiɓe wallinana hiɓe weƴƴitana ijina hati ha gabitanji maɓɓe ɗi li talibil ilmi fi ɗaɓɓowo gandal ridan ka weltorgol bima yatlubu saabu gandal ko on ɗaɓɓude kon haray musidɓe julɓe jooɗiɗo hino jento tafsir ma jooɗiɗo hino fiino oɗo tafsir ma jooɗiɗo kañum tigui hino tafsira yo andu ka o woni ɗon ma ka on yaade ɗon koye hoore gabitanji malaika fotimo memude ɗi foti walaɗe memude fotimo sutiɗi foti sutaki ɗi hittinen fi ɗaɓɓugol gandal fa qultu min innahu koni gada hakka gom ɗi ŋaañi fi sadri ka ɓernde en almasu fi o masgo ala huffayne hoore huffuje ɗen baɗol ga'iti ɓaawo on tigui wi ka hurgo hurgo ɓaawo hoggo wal bawli e ka hurgo ɓaawo suudu bi mana ɓaawo soɓe on e ɓaawo bawle ɗen wa kuntu mi laati imran komi neɗɗo min ashabi nabi jeyaɗo e sahabaɓe nelaɗo men sallah sallam fa jiitu mi ari as'aluka landagol ma fimum fi koni ko ŋañude ka ɓernde an iwa saabu islam wona e gollire sikki hay e seeɗa wona e gollire mbiɗo tañƴini bal bil adillati shar'i bal ko gollirte ko dalil selluɗo ene hal sami'tahu e afwan kan o inni wa kunta an alatike imra an ko a neɗɗo min ashabi nabi jeyaɗo e sahabaɓe nelaɗo wuruduɗo e maɓɓe nani kongoɗi maɓɓe ene fa jiitu mi ari as'aluka miɗo landama noon joni hal sami'tahu tawsi anani fi o maskugol hal sami'tahu tawsi ananimo kanko nelaɗo yadkuru himo janto fi dalka fi o maskugol shay'an goɗɗum andinalam min kadi qala o wi naam hi kana o laatike ya'muruna himo yamira e nomin ida kunna simin laatike safaran e voyage aw musafirina ma ko men voyagere ɓe
Allah nan si a wonde tamen yuppu khafafana khuffuji amen ɗen salasata ayamin balɗe tati ko ɗum wiyete 72 heures wala yaali hinna wondude jemmaji mum ɗin illa min janabatin sonara ko janaba min heeɓi ɗon labudda ittugol huffuje ɗen loto janaba lakin skoni min ga'itin immorde soɓe bimana hurugo ɓaawo hoggo wa bawlin e bawle bimana ɓaawo suudu wa nawmin e ɗoygol ɗum ɗon si salligi on tawi ko gotel ɗiɗo bonni koyo min salligi min maska hoore mum fa qultum inni hihi noon har sami taw est ce que ananimo kanko ne laaɗo yadkuru himo janto fil hawa fiiɗeɗo beleɗo chey an goɗɗum qala winam ko no woniri kunnamen laatinoma rasulillah wonde ne laaɗo sallah sallam fi safar e nder voyage ko baynama nahno indaw tuma nde tawno tum meɗen jooɗi takko makko idina daw tuma nde noddunomo arabiyun aaden burure o noddirimo bi sawtin lahu hito makko e bi sawtin hito lahu jahawariyun bimana margo ko feeñi alegoye hito towgo ko ɗum woni hito margo feeñu ɗum margo piindi jum bimana hito towgo legoy o inni ya muhammad fa jabahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne laaɗo Allah on jaaborimo nahawa min sawti hito makko sifa hito makko alegoye ne laaɗo kadi jaabi ewni ha bimana nam hinola fa qultu lahu mi innanimo way haka bonema an o fulawayankejo a waɗi ko hana ko labak ohodudu joltin min sawtika hito mango fa inna kana indan nabi hiɗa takko ne laaɗa duwaka wolde ɗo towna wagadu no hiita gomɗi a haɗama an haada e wolugol towna fa galani wallahi mi wondiral laahududu mi joltita hito ngo mi sali qala al arabiyankejo wi almar'u neɗɗo o yuhibbul qawma himo yiɗi yimɓe ɓe walamma yalhaqa bihim tuma nde o yiidi e maɓɓe noon qala nabi sallallahu alaihi wasallam ne laaɗo Allah maaki almar'u neɗɗo ma aman ahabba o wondoyay e kala ɓen ɓe o yiɗi yawmal qiyamati ñande dargal bi mana kala yimɓe ɓe tawata hiɗa yiɗi ɓe ko aduna ɗo foti on wondi foti on wondale ko mankude moyen no wondi ɗon haray an e ɓen ɗon on wondoyay ko ɗoni ñande dargal qala al arabiyankejo wi almar'u neɗɗo o yuhibbul qawma himo yiɗi yimɓe ɓen walamma yalhaqa bihim kono noon o wondali e maɓɓe o yiidali e maɓɓe ko honno woni ɗum ne laaɗo maaki neɗɗo kala neɗɗo o wondoya ñande dargal e ɓen ɓe o yiɗino ka ɗum fa ma zala o seerali kanko ne laaɗo yuhaddisuna himo yewta men hatta dakara ha o janti baban dambugal minal maghribi immorde ka hirnange masiratu yaretengal ardihi yanji muɗum on aw yasiri rakibi ma hino yaara waɗɗiɗo arana seppo fi arde e yanji maggal on kangal dambugal ngal 40 aw 70 ma 70 aman duuɓi ila kippal heɓi kippal dambugal ngal ha seko ngal yaaji waɗɗiɗo hino yaara e nder maggal duuɓi 70 hara imo iwi e ngala kippal o hewtal ngala kippal qala sufyana wi hiɗon andi ko sufyana ari landagol ka ahadu ruwati goto e filliɓe ɓen ibala sham hella sam halaqahu llahu taala allah tagi ngal ɗo dambugal yawma halaqa samawati wal arda ñando tagi leydi e kammo maftuhan ngal ɗo ko udditangal littawbati fi tun tububuye la yuhlagu ngal soketake hatta tatulu ashamsu ha nange ngen fuɗɗira ƴillitora min e maggal mi mana ko andingol en ko addi o hadise ko andingol en fii dambugal tububuyengal hingal uddita wona faaɗungal kadi sakkona sen tuubidi enen ɗiɗo tububuye an on min tun heƴatan tububuye me ma on wonay taw sakkona innayi ya jooɗo ha tububuye an on feƴƴati an kadi tuuba nde laaɗo janti e nder hadise on wonde manna dambugal hino hirnange hakke ko ngal yaaji si million tuubidi si aduna fof tuubidi tuubuweji maɓɓe ɗin fof heƴay naatiray ɗon yaha ka Allah hakke ko ngal yaaji waɗɗiɗo puccu dogay ila e kippal heɓe kippal ko yata duuɓi 70 ngal dambugal ngal fermetake ha ñande nangen fuɗɗiri ka hirnange ala ila ndeññande ngal fermama mo tuubi yafatake ngal fermana kadi goto kala personnel leerde malakal mawto ari tawi o haynike mayde nde hare kan kadi ngal sokkike hella makko rawahu Tirmidhi wa ghayrihi ko filli hadithon ko Imam Tirmidhi e yimɓe buyɓe hinamo kanko wa qala wi kanko Tirmidhi hadithun hasanun sahihun wonde hadithon ko labaɗo ko selluɗo wa nabi Saidi Sa'd bin Malik bin Sinani al-Khudari yettama e oɗo radiyallahu anhu yalla welemo
anna nabiyallahi wonde annabajo sallallahu alaihi wasallam taw son yi wi'ama radiyallahu anhum ko yon andu on sahabajo ɗon e ben mum fo e mama soro mum fo kamɓe fillaɓe ɗon ɓen fi mum fo ɓe naati aljanna e afwan ɓe silmuno ɓe naati ka dina ko ɗolci ɓe inna radiyallahu anhu so tawi woni ko ɓiɗɗo on tun naati dina babajo on naatano ko radiyallahu anhu woni ko wiyete on sendidiri radiyallahu anhum e radiyallahu anhu e radiyallahu anhuma mi mana si wiyama tun anhum ande kala wiyaɓe ɓen ɓe hadis on ƴetta jungo ɓe fof maɓɓe ɓe silmi siko ɗiɗo pette silmi toon inne radiyallahu anhuma so goto pette silmi inne radiyallahu anhu qala o mati kana laatike fi man kana qablakum e nder ɓen aditinoɓe on no gasa ka bani israila laatino ko e ɓe yimɓe feƴƴunoɓe yadi rajulum gorko ɓatala o wari 99 nafsan wonkiji 99 o wari yimɓe 99 legoy e hoore tooñe e hoore bewre tun fa sala an a'lama ahli l ardi o landi ɗon ko hombo ɓuri janngude e yimɓe leydi ni fa dulla o tindina ala rahibini dow karamakojo alyahuda fa atahu o ari ka makko fa qala wi miɗo ari miɗo ani miɗo maapi miɗo mari bonnere nde goto mara inni min qatala miɗo wari 99 nafsan wonkiji 99 miɗo wari e hoore tooñe est ce que fa hallahu min tawba est ce que hino wodani lan hino wodani on ɗon immorde tububuye ɓe mana est ce que on hino wawi tubude Allah subhanahu wa ta'ala jaɓa ɗum fa qala kanko karamo ko jon o wi nde tawno ko tinniɗo kono gandal ala o wi la faqata lahu fa kammala bihi mi'atan o inni o on ɗon on laawol alanamo la faqata lahu daɗirgal alana on ɗon laawol alana on ɗon tubuye alana on ɗon o warɗo ɗi wonki 99 arɗo landi ɗum directement o wari on ɗon kadi karamo kojo fa kammala o timminiri bihi on ɗon miyatan wonkiji 100 summa sa Allah refti o ɓurti landade hani an a'lami ahli l ardi ɓurɗo janngude e yimɓe leydi ndin fa dulla o tindina ala rajulin e dow gorko alimin jannguɗo fa qala wiyon innahu ko woni ɗatala mi'ata nafsin o wari wonkiji 100 fa hallaw est ce que hino wodanimo min tawbata immorde e tubugol fa qala o yawi nam hi kam waman yahulu baynahu wa bayna tawba ko honɗum sakkoto ko honɗum heedoto ko honɗum ɓisoto hakkunde makko kanko bonnuɗo ngil bonnere win janiɗo e tububu o ala ko ɓisoto hakkunde maɓɓe si wona hara ko mayde nde ko so tawi tu woni o derfi ha o maayi o tuubal si mayde nden ɓisiti hakkunde maɓɓe ko nden ɗon tum bonnata donc tawi ɗo o yiiɗi e karamakojo jannguɗo on sumati karamakojo wi in talika yahu ila ardi kada wa kada yawka leydi kaariɓe nokkel kaari fa inna biha anduno e ndin leydi toon unasu ni ɓe yabuduna allah rewoɓe allah taala faabudillaha yaha rewo ya allah mahum wondude e maɓɓe anniyoɗa a wattata ko wonɗa kon egga yiwaka leydi mon few yaha tawa ya ɓen ɗon toon wala tarjiu hara ruttaki ilardiga ka leydi ma fa innaha no ndin leydi ardu su'in ko leydi bondi ko leydi soɓundi hara inchallahu sa waɗi ɗum allah yafotoma ɗi bakkatuji ɗi warɗa yimɓe 100 fo muɗum allahu akbar ƴakka bakkati fo muɗum no yaafe warɗo wonkiji 100 hino tuuba naata aljanna warɗo wonki wooti gooti hino jooɗoda e ɗum ɗon naata yiite ɗum ko faljere ɗum ko hangal hakkil directement o tandi naali aaligoy o neeɓi naali tontalagoye hatta ida nasafa tariqa ha ɓa o fecci e laawol ngol hakkunde o yiwi ka leydi bondi ndi o bonni ndi mo yaade e leydi moƴƴiri ndi karama ko jon tindini mo ndin e mum yo yawton o tuuba haare ha ka feccere ka yeeso ɓura ɓaawa ɓura atahul mawtu mayde nden ari tawi mo ɗon o maayi ɗon ɓaawon kikin yalti taktasamat fihi yeddodiri fi makko malaikatu rahma wa malaikatul adab malaikaɓe sarsiɓe yurmede ɓen mi mana ƴettayɓe gomɗinɗo naɓa ɓe ka aljanna e malaikaɓe sarsiɓe lette ɓen ƴettayɗo kefeero naɓa ka yiite ɓe ari wubbi yeddodiri kañum goto kala inni kañum ko kañum fure fa qalat malaikatu rahma malaikaɓe yurmede ɓe alay goye malaikaɓe kippoɓe ɓen fi aljanna ɓe inni ja'ata bi ta'iban o ari ko tuubuɗo tuubi lanni mugubilan ko fewtintinɗo bi qalbihi ɓernde makko nan ilallahi taala ko Allah towɗo bakkatuji ɗin ko ɗuɗi o lanni tuubude wa qalat malaikatul adab malaikaɓe lette ɗen kadi wi no minen men ƴettal tuububu yeeyo ɗon saabu innahu o lam yamal o gollali hayran moƴƴere gatto hande ila o cibina ko e wargol yimɓe tun o woni hayso tuubiɗo o laɓɓini ɗum kono madama o mara moƴƴum hay e hunde kon o huwi min wakkilota ko naɓon oɗo aljanna ɓe yeddodiri
hanjer ko be yeddondiri kom fatahum aroɓe malakun malaikajo go fi surati adamiyin e mbaadi baba adama qissaji ɗin no inni wonde manna o ko jibril alayhi salatu wassalam o ari intervene ngol hakkunde maɓɓe mbaadi makko no mbaadi adama fa jaaluhu ɓe waɗi on ɗon médiateur ɓe waɗi on ɗon ko ɗum woni moƴƴintinowo e ñaawowo baynam hakkunde maɓɓe ay hakaman ñaawowo legol fa qala o inni ɓe joni hino ko watton kon qiisu eɓɓe qiisu ete ma baynal ardayn hakkunde leyɗele ɗen ɗiɗi leydi ndi o bonni ndi woni iwde ndin e mum e leydi moƴƴiri ndi woni yaade ndin e mum ete fa ila ayyatuha huma kala faade ɗen leyɗe ɗon ɗiɗi kaana adunandi o laati ko ndin o ɓuri ɓattade fa wala o haray ko e ndin ɗon o jeeya ruttorde mana tawi kaka o iwi ton o ɓuri ɓattade hay ko cuɓal haray kaka bonki o ɓattori haray ko malaikatul adabu jeeyi tawi woni kaka on yaade toon ka leydi moƴƴiri o ɓuri ɓattorde hay ko yer cuɓal haray ko malaikatul rahma woni ko jeeyi faqa suuɓe etigi san fa wajaduhu ɓe tawi mo jakka adna mo ɓuri ɓattorde ilal ardi faade e leydi allah ti ndin arada ndi o faala yahude e muɗum e yeru embere cuɓal faqa badatul malaikatul rahma malaikaɓe huuɓa yurmede ɓen ɗon ƴettimo tami mo ko ɗum woni yaade muɗum muttafaqun alayhi modi jaka allahu akbar allah subahanahu wa taala wudda Allah subhanahu wa ta'ala bona anniye Allah subhanahu wa ta'ala on o bona ja bakka toon ko ɗuuɗi o sa jaɓi tuubude ahuliya ani amafiki a tuubi a laɓɓini ja Allah subhanahu wa ta'ala jaɓat wa fi riwayatin no ari filla fi sahih ka sahih al-bukhari wonde fa kana o laatino ilal qurbati saliha ko ɓattorɗo e leydi moƴƴiri ni aqraba bishirin embere cuɓal aqraba bishibrin ko ɓuri ɓattade cuɓal timma hay cuɓal wo ɓa etama tawi mo ɓattori leydi ndi woni yaade ndi emo leydi mo iri ni ko ɓuri ɓadade cuɓal bimana timma hay cuɓal fa ju'ila o watta min ahliyaji yaaɓe ndin leydi ɗo andi namalamal binni yaati Allah ko o anni e neɗɗo tun o woni ndarude wa fi riwayatin naare filla fi sahih toujours ka Bukhari e ka Muslim faho Allahu taala Allah on yamiri ila hadihi faade ndi leydi ɗa ɗum woni ndi on ndin iwrude mum an tabaadi yo ndi woɗɗito seeɗa yo ndi sorto seeɗa ndi pottito wa ila hadihi o yamiri faade ndi leydi ɗa ɗum woni ndi on yaade ndin e mum an takarrabi wonde he ñobbodiro ɓattoɗa seeɗa wa qala o wi noon qiisu eɓɓe ma baynahuma hakkude leyɗe ɗen ɗiɗi fa jaduɓe tawimo ila haadi faade ndi leydi ɗa agraba ko ɗum o ɓuri ɓattorde bi chibrin embere cuɓal fa gufira lahu o yaafa wa fi riwayatin ari filla fana'a bi sadrihi tawi himo waali ka tumbere tes kono tawi ɓernde makko nde hino yiilina hawa ha yaari hella mayri bi mana tawi ila ka ɓernde ha ka hoore nattiri dow tawi ɗum ɗo no waali e hella geɓal ndi leydi to ala kulli haalin ɗo ko wiyete konko e hoore moyen 5 woni ko daɗi timma moyen 5 bi mana ko moyen en ko wiyete comme moyen 5 hino ɗuuɗi ɗon ko moyen en woni ko o daɗiri yiite ngen o yehi ka aljanna kono ɗum ɗo fof son faami ko sabimbini ɗum ɗo ko sabu tuubugo ruttolngol ko Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗen tuuboɓe rutto iwa e bakkatuji men ɗin wata Allah waɗen deppoɗoɓe bakkatuji muɗum ɗin allahumma amina wallahu a'la wa alam kala ko nanu ɗon toon wullugol boboy haray mi ɗotori on yaafuye lillahi wa fillahi ko on tigui e fof woni nokku gotum bi mana e jooɗoto ha haɓɓito fof muɗum ɗanoto kono en yii al insanu yudabbiru wallahu al muqaddir neɗɗon eɓɓay ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko huwata mi jooɗoto ha mi anda ɗanike kono ko wiyete comme maƴugol waɗay saabu maƴa hande kadi immo wullani ɗum yullito toon ta si on tigui wi'i bonnay ɗum ɗon tawata janggin on fof muɗum bonnay donc kala kadi ko tawata faaminaki nder toon toujours komi accitiri numéro téléphone jiɗi ko saabu andugol palji waɗay e nder muɗum tawa kadi le wona eɓɓanaɗi ko ɓay feere ala gandal ɗuuɗa gonngure nden hino pooɗa kadi kenen go haray o nodday ka numéro téléphone kala mawande wonde toon kala faljere wonde si miɗo wawi ittude inchallah mi ittay simi wata ittude mi yahay mi yurno defte ɗen mi lando karama koɓɓen kadi hande iwa mi noddita on kadi ittende numéro téléphone ji ɗin 68 60 53 09 67 60 53 09 63 ma ɗum joni wi'en 631 60 53 09 60 60 53 09 wallahu a'lam wa a'lam.